Aprang si malong nis kelang arat doan afanta kardam pajiriglo kardam pinia daba birta arju ponik tha arju pon pe aprang pinia birta thepi kopi pidama arju ponik sinang Corona ingprim ka chipia joksi inud rason terang po oso kithialam the keklang. Anjuli teron pinon puta hem chilile de jok hem ka chibang jia phan achor na sing phang cho hin pen ka chuningri. Nini thamang mo MSc Pawan Kumar Longri kri hinia sar habia me phandia chuhang nangji pusudak pen kapachini pon. Nerengau Higher Secondary School thanbang atum lo charli osomar hem ka humri da masai kede. Plike branar ke bang dengkar bi youth festival along Assam CM aluhi sar paman penang chitong dunji. Chuki hola sar thetok biarong asar nilip cases claim bang ko nilim son tok biarong kachibo. Corona ingprim ka chipia joksi inud rason terang po oso kithialam the keklang. Ningkan hini ke pir thia dang atomon meme. Corona abura krem po jok katu kavita okchi komram saiti. Kecheng alom ke kijum put corona ke so phan kapo menjia device tami awi po jok rat tum ka pheri lit pikhang jang. Lapen nona pike corona ke so kapo menjia phan a ingprim mate device sarkar pen se marsi rarang lumban. Abang so device puthaks tami rat ka pheri puthot ang do thukok lido. Corona ingprim ka chipia jok ki ong dung atum ke aphu ke so kithi kapreka keso kelong badarat chethan prelo lason sistang ti di mate bali pothar senso be medical sub center along takedam tang arkoya chiklo ni phaing koy raphor ni rubin terang asopo arta kritro karli tang roson terang stami sarkar tum kapin khada teng si corona imprim en dundo isining duk memege labang so oso covid sela imprim en det pen aogreng no det sia phikeso ke bat bega jok arkoya chiklo ni phai thong kebar ni ke arong chiboy julu sinil to pherang ki birta nang pale Abang so oso sakti hidia long ke do thong nong be English high school along si ingdeng sirkep charli bok abang so birta arjulong si thang thang ni phain ko rege thomarni Karbi Anglong district immunization officer Dr. Durgeshwar Intiatum karlitang roson terang hem kahomrid kardom nili men ke Dr. Durgeshwar Inti nili DIO district immunization officer Karbi Anglong nili dak senso berong inut roson terang alangli class 9 student alangli 25 January at arni COVID-19 vaccination endun pen nini api penea keso kachi undun lok ajoine 30 January ani arong chboy juilo laso athesi pini nili dipupen wang si dak balipothar area long senso berong si nakahumri lo dak terang hem at koson aniom koson athi pensi lason aghotona kidul longlok ma laso aputhak si nili pini dak roson terang asar pi asar bura pen ahokalam kachini ji aphansi nili dipupen pini wanglo lapen nili arjulo dak rong asora tumta dolo dak medical staff bali pothara tumta deglo lahe tumpen arju inside at api nili note kurisi nili non district health authority along nili joma pidamik po laso apisi koson pentong lahai ke pulong lokma koson niom koson pen akaron si lason arong cheboy juima lake mo district Health Society, District Health Authority, la pensi, mo pangdak po pusinili tan pachinilo. DIO Durgeshwar Intia hin pen ke than pona tengke ka chiboy ju ya oso a ogarlo ing prim chipi pia prang ko pina ke so dokok tahai
La sojo corona ing prim pidet pen halaso akisso pen kaching boya joksi acham ke dam nang luta. La si sarkar pen akirap kilong je phanili to masai kampen bor ipi pup silam the na chepaklang. Lapu kopai kilang no ke pho karli tang roson terang apo robin terang lapen ape junakiti mung piatum sitame ke boidet kavidera tum sila son ke akisong ke phodun nang apot ke sia hin pen kirap nang pajirwek nang jipusi kachuning ri padopon abang sabir tanang ke pali abang hanjang lang soben nil to apirang ke Rajib Sonrong pi ante nang tum ke kedam jui mate kalitang roson terang sarpin sarborai lo ke di kalang tangte la so ke la corona vaccine ke anbensi arong chiwa iglo ke di kalang tangte la so pathak na tum sarkar phan ko pine ka chuning ri kang tum doik ma oh niltu mateng de nitu ban ke nang rap na impo na pinang po busi mathal atheke nitum da bihek thek pidi lana pathilo tame non ba ke corona vaccine pensi dam juilo mati si sarkar rule bonailo lason nai yen lo sarkar aronda kroilo sarkar teng pensi penelo ako yen pen tame la so ke corona vaccine pensi ithilo ke dam lo Anjuli teron pinon puta hem chilile da jok hem kachibang je phan achorna singphang cho hin pen kachuning ri arta ningkan thongke pranar ke basar bimar Anjuli teron pinon puta hem chilile da lam ki keklan hem kachibang je phan achor mate apena na mekri boarding pen kachuning ri rong number ajoine sin nile chor hem pen kawi dongka rong number pin so sarbinong hansia long si kidun lo tai hem pen tangka suri ko ra hini la pen rup arnan anta pon la siwang sita wang westa e phoyan ke nang than paklar dak tha non lom ham phangalong sarpimaratum kaprega pinso along ke katdun sarmaratum kaprega sarpimara phan ke kat ponra babur lit pikhang janglo lason se hanjang lang swalong ke do hemai hansia rong ameka na singphang chu achor Anjuli teron pier taning kan thong ke branar ke basar pimar non puta hem chilile det pusi nilida pherang ke pen birta nang pali kedam tang thang ni phai ing koyar ni di fuwa donara ba hem kache dam jipo hem pen bar juisi non puta hem chilile det pusi achor na singphang chu chethan hem pen ke ka ju Anjuli teron pia chor nang ke chethan duna ting ke alang li chor mobile phone ki ot lit pig la pen pang thek thea pin so mar mate wrong number pin so tum phan kai ki da ka ching ki thek dun be la so jog ahut pen pen ansang bong stami chedan pasai pasoi nang do bom tiki la pen ahut pen ke di fudam ji po penang ajo ke hem nang kera beta dokok titi pusi lap thi na paklan pen kedam jui baki kadun jui lo poson sinangli honthe ma mante ka prek ason sinangli honthe pon do thu kalang ahok la bangke nili kachini donateng pen abangke la rong number kaching ki pen ajoine si labang so pi dak pen chetrek ek juila la si labang so arong number apin so sitame pini alom an ke alangli phone number talong lo lopen alangli muhor sitame labang so pin so aphan long iglo lopen amen pu wepis tame sarbinong hanse ahem bangke dongka west oh ahok sar pone delo tangka bang suring koira hini apen ke rup arnan truck apen ke lake layanta chupon elo butar id anda chupon iglablo hempen kavedera Anjuli teron pia support leng harta ningkan krit roksi bak pleng tanglo la sela sonar ta hut kapre galong kidun puluten ing duk pik puk sepenan pen lap thei nang pidu achor na sing phang chua teng pulute dong kamu kama sor sarbinong han selong sika du juita athila an pun kilo tanang deng de la pen hempen tatangka suri kora hini pen seranan anta pon lap puslap thei na chapaklang tu la pen alang chor hem chewang lang wang wilo pusita e phoyen ke birta nang pithapu ame kri pu prup pen kachuni ri padu nilhin pen halambang ke jongsi na hok le dos tame wang velo ba wangji pustame batai sibak anke phun ching kilong tepu abang sabir tanang ke pali abang hanjang lang sobenil to apherang ke Rajib Sonrong pi Pike branar ke bang dengkar bi youth festival along Assam CM aluhi sar paman penang chetong dunji Arat ka chong hong prong kar bi resonim so rong aje aphanoni phowet le labang so rong aje mantuni ke doji mantuni ke avilo mantuni ke papidet mantuni ke avidet po pang bong ke bang ji theria chikloni phai isile pani phai phon ke dowek po lapen labang so rong aje aphan kisi ke dang stame tangrang rang lo pusi angkra pen birta ribben lo lapen apining ke labang so rong aje long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma stame alhi sar paman penang chitong dunwek ji pusi angkra pen birta ribben lo
Kedam tangalam pin purdam pulote aningkan isi stame Himonto Biswa Sarma phan ke phaji pu kacho phalo an stame kasemar pon padulo bonta jasemet APHL sia song la pen kachirok to awe mia tumpen hala so hut ka kham khedu rajo alang li wang widerlo lasi pening alang li phan cho phasi tara lang so kaching thurji la pen karbi jutang kachirai komjia phan asona sona phak stame kaching ki kaching wai paduji pusiar lo pen ni ta pherang ki birta rib donlong pusi birta nang palu Dengaw Higher Secondary School thanbang atum lo charli osomar hem kahumri da masai kedeng Dengaw Higher Secondary School thanbang atum hokpet thanbang ar pu kachiklen nona kai ke toklang hen lo son suri pen kachipa jok arasim lasi toklang thek vek langji lapen lo charli osomar atum phan ke than kapare ji ar pu ke thenai ke thanbang atum hen lasa jok thang ni phai inko ni pen chengsi thang ni phai inko ke thompani thoma farman nomatia hawar mate a constituency dena rong along kedo Dengaw Higher Secondary School along Higher Secondary thanbang atum pining ingdeng krehini mate HS final year asad lang getong jaw somar tumahem kahumri da majai mek kede Jasemet plants are developed by cultivation and manned by education by Thepi and Ponsi pani thom lo charli osomara hem kahumri dam padu abang so kahumri dam akim mangke osomara pia potum osomara phan kacharlia hin ardi ke papidun lo charli osomara tuma phan aning ke pathepon lo charli osomara phan toklang hin aning ke palud la pen osomara hem arit a hok pet arjan kachini ji phan hei huisila sajai mek deng ponopusi thanbang samson be mohira mingtia tumbirta nangpali alang itum kahomri da mahut osomara pia potum pen chingki chethan kang siki duki song osomara tuma phan ke kacharli jia kita penceng loka kenang sor hormus tame kera pajir ponji aphan chisik ponopusi birta nangpali lasona jai megalang itum aningkan wang stami padopon lapen lake Jasemet Dengaw Higher Secondary School along thanbang ke hoimate principal Jiban Chandra Patora ningke mia joglo pusinil tuma phan birta nangpali lapen labang so charli hem ke dam tang an ke phan troksir ke brat troksi abat sai dilang sadlang ki una phai lapen ke bang jarnis tami ke charli amon war kapa messenger phan un anbor iponji pusi nili tuma phan birta nangpali Nini thomang mo MSc Pawan Kumar long rikrihini sar habia me phandia chuhang nangji pusudak man kapachini pon MSc Pawan Kumar manpeng ki pinang dia dim pithek thei Nini thomang mo MSc Pawan Kumar long rikrihini sar habia me phandia nang chuhang nangji kali de karbi arona teng pen sodak pen kangsai padu ponji kedam tang ni phai kre troksiar ni nijang karbe anglong phelang pia hawara long kido lang mi pi ingleng hem bari theke thokmate chujun karkli along MSc Pawan Kumar habia hamren along king object hon group si habia hamren anat kedam lapen hor kangle alam kinon puta jutjelang kedam tang apor ke SM pu Samson terona hin pen sitami karbi arara phan MSc Pawan Kumar dia chohang nangji lage karbi lapen habia man ke jorpu ke hang pada pondo pini nilitum long rikrini sarbia mai hin pen kachi phanang kok mate kaching wai nang kok alam thegela puinlo nilitum khiruni angkang nokbaria long rialong langmi pi ingleng arong siri sarmen ingleng ahem sining richo kache thok kache jir kardomarni Krupli ahomasti mate IMSc Pawan Kumar alangli so sining richo karkli ka phejo along alangli kidun habe hamren along kedam alangli pirthe mate karbi khai phan matha thepin man peng chini nepin ason sinilitum media tumate pachi thang tumalong nilitum theklong lo lasi laso putha alang liphan nilitum long rikreni sarbia mai hin penta labang so lamalun mate alang kichokchi alama kamabang nilitum long non nini thamang bong chewang naing pusi nilitum chingbai chupathik ponlo alangli mithang mate alangli jirpo jirpiatum ta lason ke heno mate kertang pusita than po mini mate than the po mini labang nilitum pan ke chini dam de delo sita alangli panar ni kiting an ke inut bakarong asaralong mate inut bakah bielong ne asap so chokche chodlo mate ne chini ne delo pula so alama bang alangli chukubir ram naing
mate map chang dam nai apolo sita nan anda alangli rong asar long da dam de habe tum long da dam de la so ke dam de da joini sin ni tum pini chingwai chingsai alam ison so ni chuparai pon nang koklo jong sinili tum la angbong lan chingwai de da phi pachini de da phi alangli la ni ba ni thomang bong wangwe putang lote nili tum kar biaron kar bi customary lo ki ot atum anpen puthot sodak pen alang phan kangsai ponji phan sinili tum chuparai pon delu Chuki hola sar thetok biarong asar nilip cases claim bang phu nilim son tok biarong kachiwa nile bahawar mate constituency ke parlo chuki hola sar thetok biarong asar karli tang nilim son tok biarong cheboi tanglo alang le chethe dotiga na hut nilip cases hawara mia long pen nang an claim chipaduk dun la pen assistant financial ar pusta claim dun la alang li rong asar sta pining aning kan krehini an claim ponlo bonta kopai kilang no pena jok kiso cholong loklo aphi di food mc e chalong se chelang damlo bonta kemiang theka vedet pena jok puthot cheban thudet si Khulamon prayer center along si chelang dam thulo bonta keso thu open a jok kopai kelang no pen thang ni phaing koyar ni anarlo porphai krehini ra chiti malom bang sopir the pen chi otekang nang koklo karlitang nilim son tok bialang lipayalang lipo achora somar bang hini lapen adona rabdo ana phanta pamot dekang si sangte chu andam juilo Lan si pinia daba berta ke kangton poniglo dome thakme kardom